Hi, welcome back to my channel. Ngasi akhoi si video sida eyelid surgery tawra matungda Mithup Semba gi operation tawra matungda kari care logadabno, post operative advice se kari pige, and healing to na phanaba kari steps logadabno and kari avoid togadabno haido yengminasi. So operation hek loibaga akhoi na pamise mid room da e chen baje khar handaba, blood pressure je handaba. So firstly blood pressure labor or wangba or gadi blood pressure control la thamgadabni, blood pressure wangangani na chingnagadi yengaga khoina blood pressure handanaba steps loba tare, and blood pressure hengadaba thabak myam avoid togadaba. For example mid ki swai gi haragadi mid strain to honba khoina am nakna kenom like ngumam pa ba phone yam use ba movies kuma yengjanba si operation matung da simyam je torogadi mid room the blood flow je hengakani and swelling hengaladi healing tapthagani. Next khoigi strenuous exercise yum angang singa ngatang chen sanaba mathakta stairs taga chara ka khatpa yum da mi ma ngatang phagi ga taw su yam kana noktana natraga mi yum da kitang sauna dana leiba anything physical or emotional stress to was in blood pressure wang khatkani and mid room da pom khotpa hengakani and healing taptharani. So sigi kok room da khoigi e chatpa se si je less ohen se di kai to bi kok se yung na leibs na phai kok se long na hipaga leiragadi kok room da blood pressure do khar wang khatli yari ge phammaga leiba sitting position natraga hip ke hair zo mon ga je wang na khanga gadi adudi kok room da laiba blood to gi pressure do khar handa gani and swelling ke gi chances to khar handai. So akoina advice to je yari ge phammaga leibiu and then hip ke hair zo mon wang na mon phajana wang na ba nakan da mon atay miyam phajup miyam naga support tawraga tumbada lengi dana bai mong da semjaraga su yai natraga sofa amada single seat sofa da kokanga thaya bi mong da aduda tumge su yai aduga upai later di dum flat bed da mon kharwa hang tumba su yai adubo yari gai di haksang da leng dana ba yet oi da yam chep khidana ba hotna ba di phai sin ba di phai. Next ziki mid room da laiba blood से pressure high वगैरह low वगैरह mid चेली बा blood इगी सिंगली खुजल हन भी आई so that कोई operation लोरेगा मचा bleeding तो वो दो यारी के हंदना बा swelling हंदना बा bleeding मक्सु high भी आदेश blood vessel से चावरगा दी अदु देगी शोक की बमफम निना operation तो भी लेन बा फोट पर मफम निना इगी सिंगली देगी मचुम हाइगड्रा खर लीक तौरते ने swelling लागते ने इगी सिंगली से खुजन लदी की swelling से हंदये so कई तो भी कोई cold compresses कोई ice thomo na hai doine adu to yari ge continuously initial 2 days to 3 days ice thomo na hai doine continuously higher 20 adom thamle bujana te second third thamba dang house lok topa amu chu thamba amu lok topa ngami ge initial few days sida 2 to 3 days 48 to 72 hours se adu ice cycle direct chu na te akhoi gi cherang gumba da hapa yai akhoi gloves gumba da hapa yai akhoi gi surgical gloves da or cherang gumba da direct ice mok oido zo ice pack na zula e natraga wet gauze hapo zo yai natraga akhoi gi vegetable peas to adu do hawai truck to adu in hapaga freezer de inghalaga packet to saina thamba zu adum nungai bani adu na shape to mid ki sigi shape sida saina thamba nungai bani ice cubes oina chereng daga seasonal de kitang pai bi da uncomfortable oi bi yai. Then next step se kai lo bi yai hujiki head position yung na leiba akhoi gi yari ge pham leiba kokwang ma leigre adi ice somba leigre ice somba ji hujiki 48 hours to 72 hours fauni adu matung dadi ice somban ba thomaga inghan ba je kanadre adu matung dadi warm compresses amu kanarni akhoi gi handkerchief kumba da iron tawga asaba duna something ba kaino haibida sigi period tadi amu ngasai gi isingni khujal hanbagi kanabu da leigre sikandadi absorb to bo hawdi ne ngasai gi swelling leiba machum mayam do e khartung jan boy gira machum le hawo gira swelling mayam do lokthok ba mafam dagi eyelid dagi aduna e gi singli je lokthok da kali adu asaba na thenga gadi blood vessels sing je lokthokani and chupsan be hengani and swelling mayam do lokthok ba faster oigani. So warm compresses ina after hojiki third day gumba dagi adum warm compresses to na pharani. Then face wash toba initial 2 days study face wash se yari gai tawgona na haigani third day gumba dagi let's say 72 hours cross to padi tawba je adum safe way na khale shower toba kokte ising hijin ba face wash to isane ising chashan ba but mit the soap face wash gumba noi badi nungai roi and
isingdo chasal matungda tissue paper or clean towel na tapna dab tawraga napthokpadi dum safe oigani na khale kasu kaide adui mamangdadi akoigi towel achotpa natraga wet wipes kumana clean tawna fai initial 1 to 3 days kidudi. Then eye makeup tawbase kam kanagi yadoino eye makeup tawbase yamna yengma khotpa tawdabida direct ama timeline ama hayo haidi 3 weeks haini 3 weeks matungdadi adum safe way 3 weeks mamangdadi tawdaba but adu mamangda tawge haisu yaba yai but healing condition du yenga sometimes even 1 week tabu udum eye makeup thabada kasu kaidaba yai 10 days 42 weeks tadum fajana heal tawgadi dum yai adubu adudi doctor de yenga judge the whole log that is a safe oiradra haibado healing do complete oirba oidriba ocean da mofam ga yawra adudo yengaga but 3 weeks to definitely 100% dum eye makeup thabas is safe or ni na khalle ayama matamda but best the doctor check the hon badana phaini. Then sunlight protection, so goggles ama open up hai sunglasses UV rays tagi protect the sunglasses aphabama. So sunglasses op is not only for looks hadi mina yengmada mit pom khotpa udana ba khakinate UV rays tagi protect tawragadi husiki akhoi koina photliba line do adugi healing tawdo darken oishalaga mami ama taraga lebi awe haidi scar kar helaga leba hai tare in the words scar maksuna te magi pigmentation taraga color do khar dark ocean gi baduna sigi se sunlight te protect tawna phai plus added advantage ti kaino mina hek ubada su mit pom khotpa adu udre sunglasses ma hapagadi. Then medications kar le akhoi vitamins ki type ta chaba vitamin E aduga multivitamin tablets kar le the omega 3 fatty acids yaugani then aspirin gumba hidak or atopa ayurvedic medications su kar le hai and akhoi painkiller makhan khali simyam se chabada bleeding tendency hengatpa yawi so yamna medical condition ama leidana required over hidak natragadi bleeding tendency hengalamodra khangdabo orgadi adum lepana phai aina nga saidigi palliba myamse bleeding tendency hengatpa yaba hidak aktane si yaurgadi definitely stop to view chingnaba lega khangdabo orgasu yamna medically yam required oidragadi dum lepiu unnecessary risk lowdanaba and hidak chada yadaba khar leiba orgadi adu pura doctor utpiu that cc chari si safe oibra chabra aduga si je tok pana phabra doctor su yabra haibato. Then smoking and tobacco is a healing yamna taptha hanle so ideally 2 weeks before surgery and operation matungda zu healing complete oidrifau yari stop tawna phai smoking and tobacco other forms of tobacco use say. And then lastly operation toriba doctor na prescribe toropa antibiotics pirpasu yai dakale khalagadi painkillers swelling kar handanaba recovery to naba hidak kharlei and then akoigi healing enhance tongnaba vitamins ki type da kharlei so si myam je phajana changnai na chaba haiba advice myam je phajana tawba adu oregadi most of the time 1 week ta adum phai maximum 2 weeks for 70% of swelling is handagini 1 to 2 weeks sida phajana follow tawi nungai bisina kaino haibada side initial 1-2 days the side amana hinna pomuzu side amana less ozu phajana follow taragadi animak pura swelling handagini 70% mu handagani 1 week 2 weeks ta adu the remaining swelling do adum mana na dum lega tam na 3 months sangera 4 months sangera 5 months sangera 6 months sangera tapna adu handagimna nungai phajana care la hodana side ama swelling yam tawdaba ngasagi injury yam tawdaba soktaba side tuna yam thun handragani care logdabagi side ama khar pomjabdo adu khar tapani adu erdi ke dawni 2 weeks 3 weeks 1 month adum khar side ama ne hena pomalerni yengmudu phajoro recovery tapani ultimately tha ahumari phar kanani manara pazuyai but then initial time to adum mana chatlagadi wakhanju nungai bani and experiences nungai bani that mitche phajare nungai re khainaga but side ama gi recovery to tapallagadi phajana follow tawdabagi adudi kitang manadana matam khargi leibudo adugi nungai tabani so swelling is around 70% roughly 1 to 2 weeks handarni lehori ba kitang swell tawgal lehobudo adudi yam normal looking adum oibane
fazana semagadi adum presentable oibane thabak chapadaju mi mangda hek labida thokpadaju adum kisu yam khaina operation tawbi look to later bane but adugi swelling duju khara delay ne 20-30% adudana amuk 3 months 4 months 6 months changbusi yawi 6 months changi haiga 6 months fo poma legani haiba nate 2 months taga adum kem pomdaba malani adubu 2 months ki photo ma yenga 4 months ki photo yenga 6 months ki photo ma change kha khadi dum le skin do khar pathara ga look to kitang change lai aduna 6 months matung di ka suk bomba haningai letre so remaining small amount of swelling you worry ne last ki highly city ayambadi 1 to 2 weeks ta handarani so smile to na recovery se best oinaba and good healing oinaba adu healing tuna tawbagi kanabsina kaino let's say 1 week ta yam good healing tawre en khala se recovery yam tuna phare adu oiragadi ocean bo wat na leiba manungda pomaga fluid khartungjan leiba si yari ge handari ge khogi infection tor pai chance so hanagani infection se ngasi phau ali surgery da udri but theoretically possible oi so infection tawbe chance adu ngasai gi infection gi se pakna thok tamina adudi hozik out of the topic de lothok khase aduna tabida practically anything na badi healing ze tapagadi side ama swelling tor leba kona manara azu operation hek loraga nakana mana khudakta saina pomagazu healing thuragadi yam manana handagini and last tam da adu care fajan lawdragadi si ma khar fajan handarni si ma sain layerni adu hapta khar saina sum lay basu ta kona last handara su nungai tamni sigi process se so yari gai sigi care mam se lowa strictly follow tawba and medications for java sina best healing bigani na khale thank you so much for watching mathangi video thengna say anything hanging bole di comments ha biro ai site gi any points to table layers remind to biro comments thank you so much